علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنكم رجزا وطهركم تطهيرا. على الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبارنا قمنا ونكدرت جبارنا وتتنيا فلين تتالافي كتت أرزكي كتم ننتي إيكو كت لام نتتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. 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 تتلانم بندم تكياما تبنما تمنما تدالفنما لمما ban kammala hakiti zone ka danti kiyama nduma na woni pamba karama aljanna ni na wannan barama na won zomba nan bo lalanyele ban ka lafiya yomane katina nduma na won timba lafiya temi bamala lafiya on nduma na pante alafiya lalanyele katizan de la fursan o yabne ma ndal fakamba na won dabga anda tepaya ne wo sur son shayin titizaha nduma na won yoya san yo fialle anduma na on paya annab daraja annab dal barka na annab haske na wannan lalatiti kati zam da fursan mo an suru na gan na woni titalati mabiya his excellency alhaji dr mahmud bawumia woko arziki ka ntv an cover lala tafsiru ka nerwo dirde dan fan yomane katanga anduma na woni malmo bukata to na woni timo mbor shele na woni songona songsim ka gulo na gulbo te paya your excellency na won songma la la nyale
kati bol ne so kam za bankamam mon kam malnu timbotila la programme ngoma tafsirun wani zaha to suron dumana woni wo yo yesan yo fialle dumana woni nyeso kam ne nang shale ti yel ya ne tibe yel zaha dem pala ya to munna woni nya kamiran biane na wo yo yesan yo fialle dumana won ballal kawle zan dalmo da dinin huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi walau karaha al mushrikun na wona al kawle nyale din al islam dunya din shal din dumpa addini kamza zo na duniya nyanga zo dan ba ma yi san ga wula bu ma kirki yi biya wula na wun zalgo ma yan pale anduma na wun nasara shal wan zal anti annabi no yin nan ma na wun pale lati nan pobo ne nebo anduma na wuni ka ke ka te biyar pune na wun nan lalatiti Islamic Republic of Iran dina nye tuta shale don kiyar ka duniya tira muslim yala nduma na wun gulle na wun duhumle na wun pamba nasara ban turba dambama America Israel ne ban kpalim ma ne munafici ne shabban biyan ma za nduma na wun amiba na wun wurin ba Allahumma ij'al tadmirihim fi tadbirihim na wun nan lalatiti bu wurin bu na an zan lan nan bu ma kirke ne bu tattal shalbun nan da ma na wun wurin ba ka pa muslimin nasara nduma na wun nan lalatiti ta paya annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa buki al ummama zimsimne annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wote al umma garanti tito bulala garanti ma to pala ban yambe wahala pune to pala ban yambe musugo pune lala garanti ma de shalenye annabin ban satta yara adibu auladakum ala salasin ni wusme ya iyali tam yala tazo hubbu nabiyukum wa hubbu ali baitihi wa qira'at alquran ki bayi ma wusi iyali tam annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam o yurlem zo ki bansiba annabiyin nan ma alal bait bu yurlem ka bayi ma ya nzambatam qur'an karambo zo atan wayi boble palabane be wahalani garanti barama wayan balage wa buketi ya ka bansite kayara inni tarikum fikum mustaqalain kitab Allah wa itrati ala baiti ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'di abada annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko bansite kayara o kyanne kakyar sharabin timsarbayi intir al ummama kitab Allah ndumana won litafi dunya al qur'ani wa itrati ala baiti nenzure abanye inyan namma kayara ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada dikutonin ki gobda bayi ma qur'ane ne ahlul bait qur'ane ne ahlul bait kato borge yilinde yibo qur'ane ne ahlul bait tilgamma na wannan tadkatare jamane yato ayya ne firgo galsme soni to jiya kay no mom biram me mom blami won parsha de biram annabi yaraya masalu ahlul bait fi ummati كسفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى النبي بانسرا مركاتي شيء ين بلامي ايان باشره ويرامي ودال فوني النبي دال فوني وآل البيت كتم سمن لا النبي نوح غرانغلا منكرن تلغيا وملغي كاكيله ولويا ونخلكا na umpanta annabi yurlem nduma na wonen bang setekayara inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad asani ghafara allah lakum وثالث حبا لنبيكم وآل بيته بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد تبايا كاباشي ما حسكك تتوكرم ما بسم الله
الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وآله حاتم ظلم الليالي واذكر ركب المعالي وملوك الدوالي وفودنا محمد وعليه تنازعتم فشلتم أو تخليتم قفلتم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم قفلتم أو تعاديتم ندمتم يا تلاميذ محمد وعليه أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حاسموا كيد الغوايا وانصروا دين محمد وعليه لستم بعد مال لستم طلاب نال لستم بعد مال لستم طلاب نال أنتم نور الليالي أنتم جند محمد وعليه ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد وعليه إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى والنظام وأخوة واتباع لمحمد وعليه ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم فاعلموا ماذا عليكم نحو تشريع محمد وعليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله لن يلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله تبعيا أفا على آدم تنا كل بيت كرمني كرب سمسن تتاچه ما نيلا بوني قرآني دليل دين سو كركنا بوني قرآني دليل دين سو كركنا ayul la bo agun wamma biya bonye qur'ani te ponti de jawabi domin te bangs ya kariyal kan nyala qur'ani nduma na woni yeto ambalama de la dalil ma mi zo karkana qur'ani den kamna
aborna bang beler chelden ke Qur'an kana Qur'an din kamna meritin din salnama ne bennam da bang palam mi kartiba sudo zo karakana nerititi sudo de zo kam do mana woni titi adini kalala adini ma kare yule nyala sudo Islam kare yule kare nyala Islam sudo Islam mi ni shesham kar bolle Islam sudo mo muslim kam simsono bang de jirla yalata ma yipale ni sudo kale muslimi tule amal duma ngunnama lala duma ma ka sudo bi amino sinsune ka dolo anta paga sudo bi aminna won sinsune dan pare bannam da tabban da duniya ne ka sudo karbi amin ba sinsune nisan nam yaba alzinin yaba bon kobre tinam ware timbane ka men da yin kamza ha ka sudo biyane dan parenta ma ka sudo biya min amman man sunsune abu jira man so alensi abu zanda nim di ngo chante njirle so alensi abu zanda al ko to amo tir amman so alensi ato succeed nan lala ya atamodi pare ayule muslimi isa muslim sa parti sur la muslim sama ka ayule pare ka bona muslimi ka yulma nya muslim so kar ko nyala ka yanne ma nyala muslimi be ka yul nyala muslim si yama shel na ka yusra den di me kra muslim tuma ma nyala man to yara yime bom kar yulma nyora timam man nyora abora nyen bom tasba ka kul bono bom tule de ko nyuga nolma shihin le kanya amile ka bom bile baka shele de nyuga so rezo muslim si nyala tuma de pamta manga ka to tumbi en tar sudo kar lege ne muslim si ma kar nya dem borsham lala zo bang miya biaga puni din kam yam bang sa muslim si amma kabbala bin shadin ne tuti sudo karle jeme ne tin yam bang sala muslim si kabu tir sudo to nyam bang ma ka muslim ska yam balama din kam yam bang sa muslim si kabu tar sudo na o lala nang ba ma ka muslim sam balama dezo atinya kaso ko to ser muslim si kaso do ko ye to apuni ba ma ka muslim sam bala domin musulunci lala dinima di yulen yala sudo da simsika ta ban lalama da ga funin mabe qur'ani bannam da funi dinin yabin sha karjala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam munin nan vuso mun konkon in kam qur'ani annab kam qur'ani mun mi nya nan vuso mun konkon kam qur'ani esen se ka ta ban lalama banda annabi dan kan palam bannam da fune qur'ani kyangle annab konkon kam qur'ani mabe to ayinya ni ya shamotamal nama tamal nama hoy wumi al fele yanga mriya ki kyant miskuter ma be kam be no dirgo ki kyant bal no zapolo ka yar yirim wumi al fele yanga anya azanga hankal sontuna logically ka buha manga bontale anaba adam wammi ngene sanam filgo nambo funi annaba adam woni nye tule nambo funi ka qur'ani tafsiro ya to
wala zo ka qur'ani ni an to sa annaba adam ya to kariya nyala de bu to asla bayan wannan bu de le to asla pui wannan bu na bang kama qur'ani kemo de zo de bayarla wannan bin yanga ki lahbal kariyar ti di yarla pui wannan bu ka qur'ani tir de lahbale mabe ko zo ka qur'ani to asar alsinnam yala sashale pui ka bu tilge sashale bonda biane dinde yi para qur'ani kambame bozo ka qur'ani to asar to wontan ne gwale de padon kamba zo anya de ya shamo nan bu so mun bu mago ni tiabelenga de ka bu karam mpai be bu karam ba felenga anya ko yare an yel shamo ma qur'an ba to asir annabiyatu awo qur'an ma ba yarla annabiyatu a din to asir annabiyatu awo marban ne yala qur'an kam annabi mama ni ka tiabelenga ka connect points ma ban mani kama ya nduma na wuni na wun plan me kab te hagbai woyen nam annaba man sham lala sama bin nam dil dakane plan ma decision ma and decide won borno nam annab sham lala time ma won plan annabi yetu asham ben namdul sura kane na wumi da ben nam so shawara ora be zam so nam shawara ka annabi plane o kan do na wonle plane ka bale kama bi hago pure annabin tiyenye annaba wannan ba za babu annaba wannan ba bayan dan kandina enti peswal ma sale ka annab kana banyanga ndo mana won plane annabi yanye nan fuso mun yan kana karnyala na won tumome ko yanyala duniya zaha tumo yanyo taj'al shalkake ya'ale ayi annab kon konye na wani planin ni so kana karnyala duniya zaha zona kan kana annaba wan palma atiyan yala shabi ko kana betin shal nama ya'la shal zo kan kana la annab ma amma annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anduma na wone wati mome ko nyala duniya zaha baki da zo ko kana karnyala na won pon planin le me kariyan jala annabi mun yan jala nan fu so mu ya pul duniya ma saha baki da ya dil katin nan da no fi yar ne kama annabi o kam qur'ani foi kai ya to ashale be nan bishal ti take a place na won plan annabi ya sal shambalama na won balladin niya ka plan le nunam annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko nyala mun kam binnam dil kamzaha kam ne kam ka kana te yore so kam saati ne te bam ne kama annab adam binnam annab adam ko yesse wanya haske shar tulin yala annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa haske ko nya tule nin sar dan fune mi annab adam wanya tipilgo amma bun namo ko yesse wanya la haske shar tule wanda nan ko yan yele la haske ma ko tunya kala la haske ma karjila annab muhammad hasken bala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. amma bihi
riwaya biane Biharul Anwar Puni volume 54 Safaha 170 page 170 عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جابر الأنصاري انت الله بله ويبوى أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء خلق الله تعالى ما هو عندما نقول ننم بن شعطول يلا الدين كوبوى أن محمد فقال كان النبي عليه نور نبيك يا جابر جابر أدا النبي حسكي إننا ونتنم شل طولي اللهم صل على محمد وآل محمد. نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير كرنيلا عندما ونملا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحسكي وطولي للا النبي حسكي وني كونانم حسكي كم كونانم بنام دل كم كرنيلا للا حسكي ما نكربينا ساشل عندما وني ننم النبي آدم karinyala wayan yashal tule kartinyala annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa haske lalasahama mabra abun du'an nabi wannan annab adam ko nyala la haske ma first ma lalasahama bra nab du'a annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ko haske dim pumbiyane mabe foi kabnam annaba adam annaba amam nambu plan da pum dang la biabo karnya haske ka annaba adam nan kana intipale so dene nyale na wonni tibbilge no toase binnam da shawwan binnam da lahabale bu toasebo no yerte bi yato abu yato din katibuno Qur'an ngo na wannan bo na wani yatwa zan talam wannan duniya da kambar funuma madanin ya Qur'an ma so hasken wabiyan me kunan ta tasir yatwa zan dalan bin nabashar wannan wa ma zaha ashe di sama zaha na wumpun chaba kaplane annab Muhammad nambo poi kaben nam del shel nan tikana lala zumma bihi amma gani kayul jere ga ambang na annab kam Qur'ani ni yanke kan maliki ka ban ka understand kan yirim katri yallama kan dal shifu ne kan yele ka yele yama bihi kar simsana ban amman pahan bin sha ajadam ياسين سورة الياسين ولا كرتل جرما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم أجادم تزنماني ويامن ياسين مليبلا annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya wal Qur'an al hakim ni Qur'an dinye hikma litafin wama wala zuko bil al Qur'an wa yasin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. yasin ni Qur'ani wala kan na bukemo shi son yala yaha din pen salma an do arabi ma fes bi ma yikana ka sakan ma kana son la yala mun yekama akuru min nabi yala ka mun le yekama
di sama ma ko bazan hankal tumtuma so rizqo ma damu wa yalmi yasin annabin balawo wal qur'an al hakim bisin ka ban annabin dan qur'an nan mabiya annabi wannan wula o kem qur'ane lalen yale ban ji annab ma da yuru ba me wula zuko yarne annabi kem qur'ane o kemo mabihe cakan yale shere dintonan ka pambiyane kabana shin halal intibalala tama afala yatadabbaruna alquran am ala qulubihim aqfaluha dem bon yebo tiar zalma qur'an ne be surma man ku behem biyan parpar le kare jalalama yebo tiara atiyel ni yasin annabi yulim bala afanin ma za so kam yarmini yashine annabi yulim bala ma kan buhari ya wayya ma puni yuldin le bala yashine annabi yulim bala biyo wayya ne yuldin le bala ba ma manglala to kan buhar nen ta su jelle la bale anya ya pulo kalala annabi yulmo yashinin tumda annabi haga fune ya pulo kalala yulma tumda kambuar ya diye keke hankal labna yinya yulma yasin de nyala annabi yule sashele annabi nirabe ndumana wonne planen wonnan buku nya haskela wo yulan da balama dala sama ka buno yasin and karinyala ndumana wonnin namo mi ko balance wo inside wo pune wo batine no zahir zaha equal bi ma'ana munafinci ni da arkan nabni na woni program annab shambala mabihe sashele ka annabi ya haske ka bin namdin sula kane na kane lala sama da annabi yul da anya ya shine o yulan da balama dinya da ka qur'anin nan tikana marizo kiyanya qur'an ma lala surma ne be kare yasin wal qur'an al hakim kabiyala ne alqur'ani wa yashine ne ma ba ne ba kama ndi yarale to ana ban da simsi ganti amfano ngobjala kana to karamma kombo miri yole bi haga puni shelku to biane ka kadalele naam amal sol kal man ngombo mi dinjala yal malaka yal aman ko ne do kama ana do kadalele hey nye yibo me bo wore ne de kane aya ya shine annabi lambu kana won zangulo ya shin ma amma gani ka yule ma harfin yale alfabetin yale larbanci alfabet ma puni timal alif ba ta harin tipa sin shin sor harin tikanta pa ya wala zo kan do mana wone bobola annabi ya alif ya ba ya lam ko bolola ya sin mabe nema ya to akarambiya ne domin annabi yala na won program ko program annabi wa zakir no batin karza ha balance anye bin shakam ka anya biya gane da maldi zakir shiranya ka to maldi batin insan ni je wonan bon ngo ka nyer le ko shi ba biare okay sin ma akul sab sinun di zahirin balawo sinun asable the sound ma dun kum li shamma an gum de sinun ma ayan sable
ayan sabla sin ya nun karta sinun ayan sabe aya kanan sin yaun ni nun karta sinun ayan karan le karayi so di zahirin wanya sin ma karbatin shi won kare yaun wa nun so rizo akana tinya harfin nan ma di mallade de adadi numeral puni nomba nan puni alif nyala zajin ka ba onye dbai ati kana sin di nyala piyobo sin nyala piyobo ba mi hisabu ma bo ban satima sin di nyala 60 piyobo sin ma zahir ma bala ala piyobo ka kana de batin ma ayan sabla ka sin ya nun so sin wadin nuyiya danam dan punya zahir ma karbalan ya un nun ka ya un wanya la pia 10 ka nunu wanya pinu 50 10 plus 50 karta ala 60 pi yobo to rizo annabi wo zakir no batin balance me ka sin harfin ma pune kar zakhir na rabatin kar nyep 60 kar balance so kana won zangle impresa annabi anye do ko zangle lama in salam annabi kalle yulzamtu ya ma de nyala ya harful nidam balama bolgo nyale ya nyin munya ya shin e munya sin ya sine kar nyala annabi ta e batin no zakhire de zaha balance mi lala so kana won nzangle salam annabi karale yulzante annabi ibn qur'an ne na woni yara zam dalan annabi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi yaro so yurlem kan ko yar na woni sal shalman ko zancana qur'anun natik qur'an din yaryato qur'an din tasira to qur'an din nan da haraka muni annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mabe la resro ayen yamem kisamo diranin ya annabi zamane ka paso da melobiya de pombla daiman wakala fi kar duruma dallo pune ka bu tiblike ka pambe da ti yelo ne kama bima armal ayen no sham ko ke dobino jibo o dirle ma de pansala la duruma de bodiego o pa men le bachana so pa maye man ka yiho ko ka wonni wo sharaba zanyala ko dirla dobino ngon ban o ba ba ne kyante gashalam balama de min kuro de mi kan babora yibnya di shaban gon vane tramadol ne en dirkan yoro kafsiaro kan nang de wula ne tima ngoma din nang de bala halaka ka bu mi pa kyante galadina kar dirba ka bu badirle bo dirle me kar dirba kana la bi ma domino de ne nyo bandirgo bu joloje ka sorati yel pama we anye yala ngone be shamma bangama nzan la bi ma kyan annabsani awalin zongo kyan annabsani ka annabi ya go wal mo kayel zala ko sa kayel dilati dobino ya o anye ko sa dinama de nyala dobino tibo wasu para kon la to di dobino wonya vel o dunya shipune madama annabto yelo la ma dinama ka pa mo shi zan la la bi mo paga annabsani ka to aso problem sheldon biene ka annabi yo to patale zongo kuliya biane asba ka zongo kana ba woni malbe wasu palga mene kama o yungo donguna annabi abdala dua on biya dua ne into bima ka biane ye ka pana o pabna yem ka na pol bima yo ko sai o yo dela ti jobino ya ko e o to kulmiya ka pa ma je ko ka disa zambala mantala en sula duoto
yɛrɛ bɔ ma sɔn la ma sɔn na to yɛrɛ tila la nyam ti yi ka tan la in kana sha ana kul yɛrɛ tila sɔn la ma nyere dila mu da bina ya kar na ge ka tukul ke ka tukule ndul kana man ta la tiyan shin me ka pia do ba te zo la ma annabi ya ni ne le janiya ya so hala yin so kanala nungun annabi no so dila do bino won jilma o ya go no yal bima merka dir do bino do kutum domin diyan shilla dobino kamshiyam de la yatomane so disa nifakan balama kayar den ka asune den mi kan na jaga fune so ko ke the next day ma ko bo ke ka dobino disa wo yel malako yelo ma kar tumtuma so ron bo ban serteme moral lesson shedin der fune karam sheldin belala kisan wani zanti muslim belkin kamza nyala ya ayatwa na tuma yinde yin sincere ka buke ka da arabiya suhne diyan tumla tuma diyan malla effect atuma na action did yina ne ikhlasi diyan tumla tuma amma din yara ya to amma kullun yibela sallan wana da ka irtibati da ka Allah ka da su ayan yalma kan da kai olom nyasa kar ko yisi ka chelen man dia jala ke kayike da bayan shin ne ba sunne so to kwanta mama ta da na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahlaka nin ya shalan balama katiballe na bushe ba ban zan da Allah bi haka ma antum da tuma izo jakata la labna da karamma man zo ne da menti yare mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kan qur'ani kai voge qur'ani ayan wa yara yasin wal qur'an al hakim karpala al qur'an wa yasin lalan yala mabi shelpo ni jere kan nerbo nyerle retinan to bram so ko borno yalna aka kyomo mi wula ka yan yale ajadam suratul rahman wula kana won mcil gale yati bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-quran khalaqal insan tulalam balama anduma na on tirgalen man yerne ar-rahman munna won man balama o allama al-quran o bangs qur'ani inti qur'ani bangsam kana yal khalaqal insan kunan ninsala ashe jonwa magani iyole qur'anun won dang ninsala andab banyala bo andab banyala ninsala kawula kan yal kyongo yaha because tiyal ne annaban kyam qur'ane ka kyongo kariyal ne allama alquran kana yal khalaqal insan mabiya ti dam shalet yal shalfe tulma dinna kulshe lala amma kar simsin ne titin ya fassara shale ke gbale tiyal na annabi kyam qur'an ma ka fogi yasin wal qur'an al hakim ma kana ke intiyal allama al qur'an khalaqa al insana wama ka annabban yala nin sala therefore anya karanya kara annabi kyam qur'an karbala mabihi andumana wunnan bune bin shakam za khamalla za shede bayi misale bahmiya yumpi din yankana tone yumpi tone kama 2026 katibiyongo 2026 nzancan hal to 30 2036 matan years mbalama
bishop buntian doa bishop mo mabana bu doa ba 10 years to come mo ma na o mun pun number o amma karnyala physical e bona wanyina duniya mo amma na woni o pun number amma ka banda wanyina duniya mo de pun program ma pun nan mbuyina duniya mo ma den bu wore ni na won bu number marizuka na wonye bangda mawo alimun hakimun ko nye bangda won sati sa nyala bangsam alimun kalanya hakimun wololo kam nyala bangsam wonye bangsam ma kam mikam ne kamma den jene ne ren kane den yan kana de ren pun kana de saho mallar bangsam kato nye hakimun ko zana bin shakam za da sashi mabe wa milaban jan wama yala katum mal banna yan karama bamsin katum mi bu kana bu yan tum shal zaha la zona an kun namba me amma kabale bi la level shal ne ha na wannan pun nam la nan vu nin sal nan maya wo por ne bo soti kana physical e kare nya bin nan bin bang ma karina nzang le tumtuma mati bang de sens kat men lele ner bu ma bu pum mir la na wona bu pum biala na won sile pune bam pum biala na wonni tenam mom mbo nyara ba tenam mom kabla bale ama wonna won bu pum miro me ko mi bu yala mabe bombe na wusan ma wonto dirbu da alzama wonto diba alzama wonto yalbu yatwa dunya za halitira hadis ma alamu zar den la antizaha kana won poe alastu bi rabbikum den bon kamane nyeyi duma katiza sa'a de sama ya katidabe ya katirabe tizahar una wondara ko hatlatira same nungun nje ti duma kapo mama ya kada be dizo boy nang lala din nang lala karnyala bunne do me 10 years time kabu ya do de kam mushkila karnyala na wonni to dir al zamazan dal lala namma amma physical kam na kana dunia ni bu biya ko pune amma kam nyala bombe shal polma nin salbu pare na mane des ko tenen ne bu pare na mane ma te ka go details an lala ma bu wore ne rekane tenen la highly limited te bu pare na mane system shall na wonni seti salma detail kam te pala la 10 years ngoma physically ati enye me kabo biane amma before 10 years ma tenem kan iko shalen tito bande de bibia nyama bennam da shabiane tembari ya dam karnyala yuma na em bianmo be chira karna bob nango kabo mal de shao di ya kan to mal de sense kan to be shao bale kabang ne kama zanchan chira kaza tamban wayan damme anya kabo kabo iyale kaman salen sahne bang palmo kabo tabia gishi karna banna bon ko shabjane kabisha yanna ko yuni tekban mo kabang ne kaman zanchan 5 minutes de kamo yan lome anya dem biya man kabo fule karlu amanya nisale jeme na ne biya ayu makako yule fu kabo nyar shale dillu makanya yanya dillu ya kalanya disa de plaza bani shemo wonto ba shaw karifa kama 1 mile distance kabin champion man 1 mile ko ni to ba de shaw kamera yara kanyen je jango katala nenye mila bin shakamza kam kani tonya nomber ni to biane kabisa so katna kani to yul komne kazam na biyara den biya komna ko nin yale kani to shi na pim ka bale
ka yin she yunu kwamba ngo ka ban yar bin shafu no bin shabiane din ne ma shabiane ka mal nin bi zayin nin bi zayin mo kar nin bi ma ya kwabshi ta na piyo manyin mala dibayo dibayi ma ba karton wal ga manyin zayin be ka zayin be no dirgun du zayin kunku kan na yar budin ma o ba mala dibayi lala ma amma zayin kunku mo din shirla nin bihi kwabshi ta na piyo angle kam za nyar la din in yara kar za coordinator ka tira ansa zayin wani yabi nan la sharp wanto be sa zu sa katna kan yer timbanne so na wun nan bu garcia so lalazo bu yan biya 10 years time za ha ka ban pum biya ga puna amma nyam bu pare lala biya ga man nyam guru me she 10 years ma ipana ka yina physically ka nan sat ne bu biya ne lala nyale anya kanyin she yuna bambia na ma 10 years ne bakana nyin mun shike wura ka hankala wura o itenan kyamba we ka ga ta yunwa tenan yurme ne tenan kyamba just because physically tenan beke ka ban na kace amma din tunye something different zimsim ne na wun zalse na wani tempe yara zalsham din tunye kalalan nirma ko kema mabihe lalan yale kayan tinya ala masharizan dalan dunya ni lahira anyatin dir la shar wama lafun wama amma ga ni yulle koisma de malat face de bayi anuna yikpa shel ne din kun ko ka nyaro de bu wumi ne da ada face ma de kane de biane nyin nina de pashel ngo so ka nyer dina ka ba nyer ada side ma dini nyeti biya ga duniya ngo anina bala duniya ngo ka nyer duniya ma de bu wura me ne lahira ma kane de mel janma amma abin yar le domin a hankali na ya na nyer za dalal la dine an yuni ya shalma din ka nyara de zo kar nyara what you see depends on where you stand an yer shal dalan la an sheshare domin nina ma ni pashel ni ka nyara abin yara balpulo kara shal kanmane mabihe la lazo tamama tene kabban ni kama so ne to biane ka do ka kemo duniya mo zahiran a kemo o dana kibo nyene yamalo kule wala zo wo kema kiyama duniya ni kiyama ma mi kandi yin ma ambalama de nyala yin nyale karmal zon de bayi ba yin ma ambala de du nyale kalwar sima konesma nye zawiya na ma nye dabam ko shi zawiya ngo ka shi zawiya ngo nyene nkemo ko dana kibo wo kema kiyama therefore the year you from that angle wo kema ka ba shi duniya ngo ka na kemo duniya so yenye concept ma so mabe musulmi the same se ka maga ni ka bang la now ni sal arrangement shele won pempe yala sal shamoma ka bang den chen sham ka bang den do sham ka po ma wula awalan bang le de nyala din yan songa ya prokar yan songa a ibada pune ana wun jama pune na ayan sura na wun sham abiyan kabiyala asose ayan so ka yel shel kar fedide abiyan boknaba nzam pazone kazan zulab nabashi abiyan tilge dan di gbobe mabihe bangya yima mbanga wonni pempe yel shamma de malla amfane ajama pune misali ya kayan suna woni kayal yan dumana woni nsura kasa kan sura karyan yala an sura la wani qur'ani da albarka
wonna annabi da albarka yabo nduma na wurin sura me alqur'ani da albarka annab muhammad da albarka anyala adwa mona am piel shammo kadje nyale de zo an yugi yer la kar ko garga wala zo atel galamma de paladin ne kyam de ko ba domin atel gala adwa ma sura atel galamma karyar an bumi ma zo ka tilga adwa ma amadin nan me ka mi fiel yanga ayam bolna woni yule ayam bolle me kar pal fiel yanga wula ka ayam bolle kar pale ayan nyamiya annabi yule yankana first ka qur'an na yankana jambo bo kana repone abo berm abo mexe so ayan nyame apol la correct ada duwa bayan jamme ti shege ayam bolla annabi nduma na woni annabi muhammad dal barka na dal qur'an mo dal barka anya kar pien kent pantu obstacle de bien bon de bien have a problem abo mixle dinyala biela timshele takanna tamal tarnyala yinka kena be afab dalla yinka kena kayan nyala timshel kanyen nabiyo ayam pala tamal kana ampaga lala yilma be yilma kayam pa kana ampa tamal yibanga domin yilma biela tamal ni dinin dangle dinin be tuoni so therefore akoto tilgale kayan nan pala yin ma kana ketamal aba understand ma mabe ayinya ya tanambandul ahlul bait kana wumbal ga yala titikati tipsine tin ka annab kon ko katina na yar mo ba na wulla titlatin bandul ahlul bait ya ko bamsi tikati ti songun ken qur'an ba pa yala ya ti yalon ma anya kaso ko tahara kayara habba na wunzo bu kulpora imama ali yaay ti yar kayar ne kama ti yar ne annabi kan qur'an karnamlo karatim sitiro denan bandol alal bay bambana alhamdulillah wa na wala tom titila pin shale tenen tom mallaso ko ba jene in kan qur'ani anya kar biba ne to ko imam ali yaay to to gomiya ma annabi mun punya law da annabi kati yelna annabi anya bani yer shama o to gomiya annabi mun punya law da annabi ki yelno kan qur'ani to gomiya ka imam ali mifa ke tiyan yelno ko kan qur'ani dalan dirbiya abor na ticho na wo na bangso ya ayan yolomiya we ankul qur'ana kul karana katiya bismillahir rahmanir rahim wama aya bismillahir rahmanir rahim ma dem tilgar ne ba ushelma la ba ma annabam balama kap dem dima imam ali balama mabiya abin yalala dinan kan derba yidaya ntable taba ndoya nerba yen doya ntable taba kamam babon ne de dine to de gbanno wula ka yino yan chama ka o chema mun ku chama yebo wo dinan kan derba yidaya kamam babon ne do sham de men de jima ka yino mo mun chama kaza yino ma won ku chama wula kariyan to nan lala on demanda woni o temte janiya katilege na mushaban yam to karma chana dama bo termala ishara ni sama dem paya atinakul pansar adwa yara on demanda woni na woni nam duniya kasule kashaka karafuni so kuto nan shale sheni lawo izini
Andumana wonikati suhra. Islamic Republic of Iran. Na ngulititi. Na umpame Iran nasara. Bihaqi innama amruhu iza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin wa ya rabbal alamin. Na wannan lalatiti andab Muhammad da albarka. Na wannan lalatiti Qur'ani da albarka. Allahumma salli ala Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirr al-mustawda fiha بعدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك يا الله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم لا تفرق بيننا وبين رسولك مصطفاك سيدنا محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا